Kiyinki hadiste radıyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Abdullah bin Amr degen sahaba rivayet kıldı. La yu'minu ahadukum hatta yakuna havahu tabi'an lima ji'tu bihi. Sizlerden biröňөр imanlı bola albayt, kaçan gana özünün halolary Peygamberimiz alıp kelgen nerseni elçimeyince deydi. Mıyca aytkanda jana çeçimlerde, talaş tartışta, çeçişte özüňdün haloň menen, şahwatyň menen çeçpesden şeriattın negizinde çeçmeyince sen toluq imanlı bola albaysın dedi. Bu hadisni kebir alımlar daif deşken, kebir alımlar sahih deşken. Kanday bolsa dagı maýnysy toğra ele. Antkeni bizne şeriattın negizinde hökümdar kılуу, şeriatda hökümdar kılууga buyrulan bu. Bu vacip ama her bir adam işinde. Musulman adam jaşoosunda uşul nerseni koldonuş gerek. Köpçülügüz көп эле маселеде байкасаңыздар колдонбойбуз. Үй бүлөлүк бала чакаң арасында, эки балаң арасында эме болосун. Аялың менен болгон мамиледе кылабыз. Көпчүлүк учурда эмне? Ачуубузга алдырып чечебиз. Өзүбүздүн пайдабызга чечебиз. Шариаттын негизинде кандай болуш керек деген нерсени көп адам кабилетте болуп калат да.